munasiga narota ibintu agahita avanga n'ibyo Imana yavuze yabanye na Beni kandi Beni yaranashatse n'ukuri kw'Imana akavango rirango ryari isezerano ryanje ngo bararinyivye ngo ariko ndarisengera rizogaruka basi tuze tumenya ko turi intumwa Imana yadutumye kubanga usengeye ugakira mitafukama ngavuga ati yo Mana wakoze ko nabaye igikoresho kizima kabisa. Bini mu yandi majambo imodoka urabona uyigendeyemo ntimusezerana ishobora kugushikana canke nigushikana yego bakaza gutinda bayiko ariko ubu kubera ko byananiranye umuntu asigaye asengera umuntu agakira akumva niwe yabikoze yaba bose bokira ntago tuba twerekeza mu bitaro ngo n'abantu bapfe sibyo nubwo twoza tumujana mu bitaro waho ndi twatugiye kujana ngo bashiremo serumu kaza umusengera kuko ari wowe bakiza ibyubahiro bari byane twavuze ngo babyasa Imana barabyiha wewe nta kintu wakora akaroroke washobora jonge gusengera umuntu yagwaye simita ntangira ngo musengere kuri telefone manza kumubaza nkakujya abaganga bakubaza wagwaye gute sibyo byagenze gute kugira ugware wafashwe gute nk'umuntu arigahita ahubwira ngo je ndumva mu nda mbabara ngo reka ngusengere ngo narariye ibintu ngo numva mu nda hamereye nabi ndakubwira ati ngira ngusengere ariko wirukange muri farumasi ugura utunini haleluya nakubare kubera iki mbanzi yuko reka ngusengere kugira ngo twa tunini n'utunywa natwo tuza kugukorako niba uwo muntu yahekenye ibijumbu bibisi akarya n'ibitetse akarya n'ibigori akanywa n'impeke akanywa n'amata isha yurika kugwara gute nza kugusengera gute ndirukana abadayimoni kandi wari ibintu byo kwa muganga ariko numamagara umbwira ati nijoro natewe numva ibintu bimvugiramo numva iki ubanza kumbwira uko bafashwe menye niba ari abadayimoni menye isengesho nza kugusengera none umuntu asigaye agenda agasitara inori gakomereka ngo yewe ngabadayimoni baneye ngo nasita genda bahafuke kwa muganga none dadi yaguhaye umugabo nawe umugore yacatse bananiranywe bahukanye yagiye inde dadi na dadi none kubera ko atihaye wavure bazasazana ahubwo akagenda kuzana kubera iki ntabyo ashoboye birashika bakawukana ba dadi nabo nyene bakawukana ahubwo se nuko mbona bagiye gushira Pasteur bateye umukristo wawe ashonje arabwira ati papa nkuko bazabita ngo dadi naraye ubusa ngiye kugwa mu bana nukuri sengera ngiye kugwa mu bana nashoka ikamwigeka aho zanda zabyutse akamwigeka aho zanda yafunze n'ibikotime ngarimwe kumusengera nukuri kw'Imana yabuze uko agusaba yabinyujije mu nzira y'isengesho none urasengera umuntu ashonje ahage fata niba ufise 10,000 ati genda mufungura uno munsi ariko Imana ejo ni heza nanje narashonje ariko ubu ndafungura Bonjour mesdames et messieurs, le Vanda Buja Flavor. This is Step Media channel of progress for this industry Buja Flavor. Check nyamakuru cyama kibazanira bishamba muri industry Buja Flavor. Umuntu tubikora reka tuze dukingurikira Imana, amadusura dukingurikira nabwo bakunze ba Step Media 257 wherever you are ndakunda cyane kandi big up sana kuri support wa mutwereka ndakubwira bati tegura imisi yawe yo kubaho neza tegura imisi yawe kubaho neza kuko imisi mibiri izana kandi ndakubwira ati utegura imisi yawe myiza isigaye bakubwira ati ntawe uzomera imizi ku isi sibyo none reka ufite kutwimara imisi yacu neza twiteguye mu ijambo ry'Imana ndikubona mutumira wanje witeka kuri mwe kumwe na Beni bande Kamersike professional twese turi behind na siguro ndikubona mutumira wanje witeka ni Israel akunze kutubwirana cyane kuko twigenza ko muri misurazi kwasiga hava hari abavugwa butumwa benshi cyane bibinyoma abantu benshi basige bagwa navuga mu rudubi batazi ivyo baguyemwe vyari ivyo batazi ivyo roko barajamwe vyari ivyo hego ari abakora mu kuri ariko ari bandi benshi cyane wanashima bakorera mu binyoma bakorera bikorera ku nyungu zabo no munsi tuza kuvuga ku kintu kucerekeye abantu basige bavuga ngo ni badadi ba fake badadi bavuga yuko bo bakorera ivyibo bikorera ku gatwiki wabo ugasanga n'Imana baranayibagiye imbere ko umuntu bamukorera navuga n'ibitangara bavuga yuko babanza kubashimira bobo imbere ko bashimira Imana urumva vyitwa ko ari dadi yabikoze atari Imana yabikoze Israel aza kutubwira ati rero mbega bisigaye bimeze ukonye burya twabanza gushimira dadi imbere ko dushimira Imana kandi tuzi ko Imana ari yo yaremye dadi reka tumuhe umwanya Israel adushire amaboko y'Imana hamace twinjira neza mu kiganiro murakoze cyane kunyakira n'abadukurikiye bose baramenyereye ubu ngubu ngira ngo naba bambonye ibujyambere wamvuze ndongo Imana ibaho umugisha twatangira dusanga Imana kugira ngo ibane natwe muri iki kiganiro Yesu Kristo mu Nazareti urakomeye urero urakiranutse ni we Mana twiringiye ushobora byose tugiye gufata akakanya kugira ngo
tuvuge ku byawe byo wadushizemo kugira ngo databuja abaza kubyumva abaza kumva databuja hari bibatsinze baze guca bugufi kugira ngo bumve gukora kwawe uzoba ukoze rekubane natwe kubane n'abari budukurikire bose mu izina ryawe ryera amen. Yes, Israel amakuru y'imisi meze neza ndashima biraza neza cyane ndashima kugira ngo nawe umeze neza ego turaho cyane kandi kuri Step Media twara tugukumbuye indwi yose irashize ariko abantu nabo arige biza bigorana twari twamereye vendredi hari vendredi twigeze kugira twadusiba turabasabye kandi batubabarire ariko n'ikibazo c'ibikoresho ngira nico c'ibikoresho ego kamera vraiment yaratugoye cyane bagerageza gushigikira y'intuza Step Media tubashigikira kugira ngo muzagire igihe cyose mushakiye gukoresha muze mukora bikonda amen baba badukurikiye yaba ari nanje n'imbaraga zacu twashiramo kugira ngo bikonde byose byagenda neza rero urumbaje ukomeze umeze neza ndashimana cyane sinzi ko basigaye abangongo canke wowe urishimira oya ndashimana n'abantu bake wa muga ushimana n'abantu bake yes ariko kuri ndi ruhande abantu bo basigaye bishimira tukibagira ko twoshimira Imana ni kibazo no musi nashimye ko tukivuganira ko na cyane Israel turazi ko Imana yari yaturemye ariko abantu basigaye twigira ibimana abantu benshi tumaze kugendera mu mushinga n'ishyize zitandukanye gusanga nk'umuprofeti bamufata nk'ikimana ari umuprofeti bakamufata nk'umudadi bakamufata ebana mutu wa fire umuntu w'umuriro umuntu yirukana amadayimoni abo baprofeti bagomba kubaho umuntu atanga imiheza atanga imiduga n'amazu navyo yoshobora nawe imuduga afise so yagakwiye kuba afise ariko barabitanga kenshi baravuga ngo barabyatura barabyatura tabwira abantu ngo muvuge ngo birabaye babivuge birabaye nzashobora kubivuga ijambo ry'Imana ritubwira ngo buvugishwa n'ibuza tuzabugenzuze ijambo ry'Imana none ikindi naco kibugaragaza ko aribwo busohoye tuzabwemere ko aribwo busohoye niyo mpamvu kumanura ibintu ngo sindabyakiriye uburenganzira bwanje nta caha nkoze kubera nta bimenyetso umaye by'uko ari byo sibyo ariko umuntu asigaye akubwira ngo Imana ngigiye ngo kugira ngo Imana ngigiye kukugirira neza ngo ikimenyetso ngo Imana impaye wambaye agasengeri kera beni abahungu bambara isengeri zirabura ni bake benshi cyane bambara zera ni benshi cyane abambara zirabura ni bake ni ibintu rero bya ico ntago biba ari bimenyetso ndakazusoma ijambo ry'Imana gatoya tuza gukoreramwo Jeremiah cyangwa se Yeremiya 23 ku murongo wa 32 aya majambo muyumve neza ashobora je kutayasoma neza bitewe n'amashuri yanje make ariko bisunga umurongo uze kuhisomera neza udusubiremo umurongo ni Yeremiya 23 ku murongo wa 32 okay cyane aravuga ngo dore mpagurukiye abahanura iby'inzozi by'ibinyoma niko Uwiteka avuga bakabyamamaza kandi bakayobesha ubwoko bwanje ibyo binyoma byabo no kwirarira kwabo kubusa wumva aha ngo no kwirarira kwabo kubusa amafunga kwirarira kubusa urumva kwirarira kubusa ni ukwivuga ngo no kwirarira kwabo kubusa mbese kwirarira kubusa ni kwa kunda zango jengo mfise imodoka ngereka ngo jengo ngo nubwo ngo byogenda uko ni nka kuri abo ati nibo babikora urumva ni ijambo ryavuze ngo no kwirarira kwabo kubusa none hashavuga ngo nyamara sije nabatumye sibyo sinabategetse kandi ntaco bamariye rwose ubu bwoko ntaco bamariye rwose ubu bwoko urumva ntaco bamariye abakristo baza mu nzu y'Imana ntaco babamariye sibyo ntaco bamariye ubu bwoko hatavuga ngo ni Uwiteka avuga navuze tushobora kutahasoma nkuko bahasoma nje nta mashuri menshi mfise ego ariko byumvikanye hari umuntu ashobora kuvuga ngo hoya ngano ngo nubwo yasomye ngo ariko ngo hari akaburungu ngo ntiyaruhutse
ndagenda byisomere nawe aruhuke nashaka ahita abyisomere neza nashaka aruhuka nasinze kandi ikintu nabonye Israel ariko iyo umuntu agiye kwisomera Bibiliya burya ntiyatahura neza yego ntihatahura neza rero ahantu hakomeye cyane kuri aha twavuze ariko bavuze ngo dore ngiye kubahagurukira ngiye kubahagurukira abo bantu bivuga bishumwa butumwa b'ibinyoma noneho hajya ahantu havuze hajya ngo no kwirarira ubundi bivuga amazina ni nkuko je nova ngo je ngo ntimumbanuko ngo je ngaka kamodoka no gaterura imodoka no yiterura urumva niraririye mu busa sino yishobora sibyo ngo no kwirarira kwabo kubusa nibijya birarira ngo jewe ngo ni waza ngo gusengera iwanje ngo ngomba guhindura ngo ubuzima bwawe ngatanu umwaka ushize guhindura ubuzima bwawe umwaka ushize nagira n'Imana ihindura ubuzima bwawe nibyo nyine ni kwa kwirarira kwabo kubusa Bibiliya yatubwiye bari kubita ku gatuza barivuga ariko hepfo bahise habivuga neza ngo sije n'abatu ngo kandi ngo nta n'ikintu ngo na kimwe ngo bamariye ubwo bwoko urumva nabo bahasengera nta n'ikintu babamariye ntacyo babamariye ijambo twarisomye ahangaha ntibaze bavuga ngo ngo none ngo twe ngo kariyo ni ijambo ryari mu Bibiliya urumva kurarira kubusa nibo bavuga ngo twe turakiza twogukiza dukora ibihambaye tuzura abapfuye biki bageze n'abajenerali ngo basigaye bahari urumva tuzura abapfuye nibyo tuzura abapfuye nagira n'Imana izura abapfuye iri jambo sinzi ukuntu rije ariko numvisha hari ahantu hakomeye cyane urumva barirarira ngo bokora ibi kwirata noneho Bibiliya yabivuze ngo kwirarira kwabo kubusa urumva kubusa bishatse kuvuga ngo nubusa ntaco bobikoraho bababwirarire gusa kwirarira kubusa urumva wirarira kubitangaza ngo je nakoze ibi ariwo nigize gukora ibi kandi bitanabaye urumva ni kwa kwirarira kubusa rero aha hantu bakwiye kuhabera hepfo havuze ngo sinje n'abatumwe urumva ico kintu sije nabatumye bishatse kuvuga iki saba Imana urumva batatumwe n'Imana batumwe n'abantu cyangwa baritumye cyangwa batumwe intumwa za Satani ariko ivyo ndibaza yuko byoroshye ku muntu atawura neza birasobanutse neza cyane ahubwo nukubera ko abaheruka y'ibihe byinshi mind zabo ni nkaho bazibosha rero iyo baboshe mind zabo bona babwira ati mwebwe muryamaho ngaho mbace ku migongo bakaza bubikinda akabacaho bahonywa Imana ivuze ati murishe murya ibyatsi bakaza babikora Imana yararemye ibiharage n'inyama hariya tujye ariko bakavuga ngo Imana ngo tujye ibaze n'ukuri erega hari jambo nakunze muri Bibiliya bivuga ngo nimuguma muri jewe amajambo yanje akaguma muri mwe muzasaba ibyo mushaka byose bishatse kuvuga ngo ikintu cyose Imana yakiremeye ikibanza kigomba kubamo ihita nakiremera n'ibyo kigomba kuzajya ari n'ibyo kigomba kutarya ariko ibaze ngo Imana ngo ivuze ngo urishe ibyatsi ngurakira Imana ivuze ati ngo jya hasi ndagukandagire ibaze ibyo ni ibintu bitabaho ngo umupasiteri afashe inkoni akakubita abakristo ibyo ni ibintu bitabaho rero ijambo ryabivuze neza ntago ari Imana yabatumye ngo ni kubiteka avuga hariho n'ine video nabonye ariko arakubita abakristo mu vuga butumwa ibaze ahubwo afata inkoni abakubita ahubwo ibyo bintu mu minsi yashize hari ibintu by'ibyumba by'amasengesho ubu byaragabanyutse sibyo byaragabanyutse umuntu yari gihe yaza akagira umujinya ngo Imana ivuze ngo ndabakubita urumva noneho namubaza ati none bakoze irihe kosa kugira bagararije byagenze gute arabango numvishijwe irimbwira uko gusa ngo ndabakubita je ndatuza ndavuga ati reka ndeke umuziro ndaza kureba ko ntumbera je ngo aze kunkubita ye baba pasteur banduta binda baza bubikinda hari mu cyumba cy'amasengesho yari umugabo bimaze kuba kishure ebyiri bwa mbere yari umugabo noneho umugabo ahetora inkoni arabakubita noneho jarangera ngo nanje nubikinda nkubita navuga ati iyo Mana yakubwiye utora inkoni nkubite nakoze iki nanze kwihana none yivuze ngo nkubita arabango numvishijwe none ndavuga ati kuvuze ngo umvishijwe y'Imana ari kubwira ngo unkubite navuga ati nanje numvisha irindi rimbwira ko wagoye abadayimoni ngira ndabakwirukanemo kugira ngo tuze kureba iyo biherera naramushize hasi ngira naramushize hasi pe erega umuntu naza azanye ibyo zamusoma Bibiliya nuguri kw'Imana none umuntu none
Imana nivuga ngo sohora abantu bave mu rusengero nimba ari umwuka w'Imana basohoye ni igiki kizobasubiza mu rusengero ariko kubera mu mubiri munasigaye narota ibintu agahita avuga ngo nibyo Imana yavuze yarose ibintu inzozi z'umuruho nasigaye rota abona yabanye na Beni kandi Beni yaranashatse n'ukuri kw'Imana akavuga ngo rirango ryari isezerano ryanje ngo bararinyivye ngo ariko ndarisengera rizogaruka urumva nuko utamenya ariko iri jambo ryabitubwiye neza ntagana Imana yabatumye ikindi naco muze mwirinda kwirarira kwabo kubusa ngo bokora ibi ngo bozura abantu ngo boguhereza visa umuntu arakubeshe ngo yoguhereza visa kuko zatubivuga ntazi ku kanyaru ntarahagera yirirwa hano mu gisagara azunguruka yes gato Israel nimbega kuba bavyiratira bakavyitirira bobo byari byiza ko bavyiratira ntagira bari kwiratira ivy'Imana bakavuga ati n'Imana yabikoze nibyo Beni ubundi twebwe twaratumwe turi intumwa rero iyo uwatumwe n'umuntu urugero ukazutuma umwana akakubwira ati genda ubwire iziramereze telefone yiwe je mbwira umwana umwana ukamubwira aze kumbwira ndamuhe telefone sibyo ujya mwana nazavuga ngo ntizi iyo telefone shobora kuza no kuyimwima wewe nyeneyo haza kuyimwima noneho kugira ngo aze kuvuga ngo ntumwe na runaka nitwe kuvuga ngo nitwe tubikora basi tuze tumenya ko turi intumwa Imana yadutumye mu bantu nkusengeye ugakira mitafukama ngavuga ati yo Mana wakoze ko nabaye igikoresho kizima kabisa sibyo haleluya wakoze ko nabaye igikoresho kizima cakoreye uriya muntu Beni numvana muri vire unjanye imodoka ikatuvana muri vire yawe itujanye mu Kamenge itadushikanye imodoka siba yabaye nzima yadupfanye nyine ntiyadushikanye twateze n'iyindi rero nkusengeye ugakira ivyo nari nkusengeye bigakoreka navuga ati Imana ishimwe nabaye igikoresho kizima nkumva ndanezerewe sibyo ariko undi nahise agenda avuga ngo jewe nzombe n'abandi bantu ndabasenge Beni mu yandi majambo imodoka urabona uyigendeyemo ntimusezerana ishobora kugushikana canke nigushikana yego bakaza gutinda bayiko ariko kubera ko byananiranye umuntu asigaye asengera umuntu agakira akumva niwe yabikoze rero umuntu ntabwo asengera abantu buri munsi ngo bose bakire nibyo kunda bibaho yaba bose bokira ntabwo tuba twerekeza mu bitaro ngo n'abantu bapfe sibyo nubwo twoza tumujana mu bitaro wa undi twari tugiye kujana ngo bashiremo serumu ukaza umusengera kuko ari wowe bakiza ariko kubera ari Imana ari gibivuga ati uyu muntu iminsi namuhaye yashize aceho ariko ugahita ushaka guhangana niyo mpamvu Beni jongeye gusengera umuntu yagwaye simita ntangira ngo musengere kuri telefone manza kumubaza nka kujya abaganga bakubaza wagwaye gute sibyo byagenze gute kugira ugware wafashwe gute nk'umuntu arigahita ahubwira ngo je ndumva mu nda mbabara ngo reka nkusengere ngo narariye ibintu ngo numva mu nda hamereye nabi ndakubwira ati ngira nkusengere ariko wirukange muri farumasi ugura utunini haleluya nakubare kubera iki mbanzi yuko reka nkusengere kugira ngo twa tunini nutunywa natwo tuze kugukorako none Beni niba uwo muntu yahekenye ibijumbu bibisi akarya n'ibitetse akarya n'ibigori akanywa n'impeke akanywa n'amata isha yurika kugwara gute nza kugusengera gute ndirukana abadayimoni kandi wari ibintu byo kwa muganga none Beni niba uwo muntu yahekenye ibijumbu bibisi akarya n'ibitetse akarya n'ibigori akanywa n'impeke akanywa n'amata isha yurika kugwara gute nza kugusengera gute ndirukana abadayimoni kandi wari ibintu byo kwa muganga turebe ko atari malaria kwa muganga urabwira examen general atari malaria ariko numamagara umbwira ati nijoro natewe numva ibintu bimvugiramo numva iki ubanza kumbwira uko bafashwe menye niba ari abadayimoni menye isengesho nza kugusengera none umuntu asigaye agenda agasitara inori gakomereka ngo yewe ngabadayimoni baneye ngo nasita genda bahafuke kwa muganga ariko ngo profete ngo je ndahasengera ngo makahumye numva ico ki
ngo ndahasengeramo akahumbi mbwa ku rundi mwanya babitwengeje vraiment nibyo nimba unasengera abantu utarubizi banzu banyatu umuntu yafashwe gute ego cyane yagwaye gute byagenze gute ariko kubera ko bihaye amazina ngo nitwe tubikora ngo twe turakiza ngo ni je dadi nabikoze nibyo hakumva ko ari we yabikoze ibyubahiro bari yane twavuze ngo babyase Imana barabyiha wewe nta kintu wakora akaroro keza nibaza ko bagakura hahandi igihe Musa yari yasigiye kuzana amabwirizwa 10 cyasanga bahinduye ivyumvire bakoze ikimana bataye kugisenga cinzahabu apana hajya ahubwo yasanze bari banyotewe bakeneye amazi aca gufata inkoni yiwe akubita ku musozi hashavamwe amazi acavuga ati murabona ko ari je ndabahaye amazi kuri cyo kintu yakoze cyo gicumuro yakoze Imana yacimuha igihano cyuko azobana Israel kwakure atazopfa yishika ahiyonyeyemo nibyo Imana kirashavura nibyo numva uzi n'imirongo n'ibintu byo muri Bibiliya ndumva ubizi rero bishatse kuvuga iki nuko Imana ni gukoresha ikintu hamuga tuvuga ko wabikoze ari wewe yabikoze Imana izaguhana uretse no kuguhana ahubwo izagera igihe kumara mariza imbere y'abantu nibiri yugenda ukavuga ngo urashoboye kumugurura ibimuga none bakabikuzanira bigataha nkuko byaje amatwi asubira ngo basigaye bazana ngo abakomeye urumva kugira ngo bereke abantu ko bashoboye nshuti yanjye wowe kuvuka kwa runaka kwa so na nyoko tubazi we wokora iki dukuri kwibara ntabyo woshobora Bibiliya irabivuga neza ngo dushobozwa na Kristo uduha inkomezi dushobozwa na Kristo uduha inkomezi niwe aduha power niwe aduha pouvoir niwe apana ngo mudani ngo afise power ngo afise umuriro Chokora babaze kunda kuzivuga nkuko abarazikuye kwa babushiru niba ari babushu sinza abanya no kwa abantu ntacongereza nzu bande bakazikura mu bapfumu n'izindi nzira zitandukanye nabo bahita bakunda kwivuga kandi nabo bakunda kuvumereza abantu mbese babahaye ariko mu Kirundi hari imigani numvishe bazaga baca kera ngo umuntu ngazavuga canke ngo yiratu wamuhaye umuntu yiratu wamuhaye canke wamugabiye yego waza kunda kwira nubundi riko bimeze gati nakarampaye nuko je nakani wabimpa nibyo rero nabo ntibakunda kuvuga Imana cana ahubwo bakunda kuvuga babibahaye ariko Israel kurundi ruhande umva bo kwiratira Imana gute atari yo yabahaye nibyo nyine tuza tubatahura ariko abantu bazo kwiratira Imana tuzavuga ati nibo nyine uyu muntu yarahawe n'Imana kabisa nayo kantu kose umuntu akoze ngo jewe rero abangaba nabo bafite ubwoba bahora mu tuntu tw'utujambo ngo jengo uyumvuze nguwumpangaye ngabahangaye Imana ubwo usanga nk'umukristu ngo jewe ngo dadi niwe yampaye umugabo aho rero dadi aguha umugabo gute bene niwe bagacaye gano twawe navuze atabwo uyu mwaka ati none ugiye gutangira nabi bakora bahukana byahatari kuri kw'Imana none bagiye gutangira bahukana none dadi yaguhaye umugabo nawe umugore yacatse bananiranywe bahukanye yagiye inde dadi na dadi none kubera ko atihaye wavure bazasazana ahubwo akagenda kuzana kubera iki ntabyo ashoboye birashika bakawukana ba dadi nabo nyine bakawukana ahubwo se no ko mbona bagiye gushira nukuri kw'Imana byatanguye aribo batanga abagore bagaca bawukana nabi wabo ari jambo nase muri Bibiliya ejo bundi rirasetsa ngo wishingira uwatazi ngo ahura n'ibibazo byinshi ngo wishingira uwatazi ahura n'ibibazo mugabo nibyo ko bimeze ariko utamwishingiye ngo abaha amahoro cyane badadi nabo babona nabo basigaye barebera mu mubiri akaratura umukobwa ameze uku hariho nasigaye bavuga ngo ndashaka umukobwa ngangana uku mugabo kenshi mugabo baravye bafite abagore beza ubundi nta mugore mubi biterwa no wamushaka ariko bibiravye twisunze bya bindi by'isi nyene nabo nyene ngira bararaba neza ku buryo bavuge ko profeta afise umugore mwiza ahubwo rero bari abo ngabo bigaragara uko reka banabananire baba keshi barebera mu mubiri nukuri kw'Imana rero yarebeye mu mubiri atazi bihishwemwo imbere no bagenda bananirana ari amazi imisi bambwira ngo none ngo kudaza ushaka ngo bimeze gute ahubwira ati ni gihe c'Imana kitarage musi Imana yabikoze bizaba sije Israel nzobikora sijewe nayo kubwanje ko none hari abana hari habo nduta imyaka bashatse ego bafite ingo ego bumvishe nyine ni gihe cabyo none hari nababikoze atari
atari n'Imana ikoze ahubwo bakavuga ati Imana ndabona yabitindije reka nje mbyikorera niba bandira usanga byananiranye nabo baprofete nabo barebera ku myaka uje ufite imyaka myinshi kugira ngo nje imbere y'abantu ngo reka shake aho kugira ngo nzoshakane n'uwo dukundana ngo tuzatandukana tukaza dushakana ubu dufise k'imyaka 30 tugashakana tukazatandukana tumaranye nk'imyaka 5 ahubwo twakwibanira dufise 40 tukazasazana no kuri kwivana ariko kuri ndubaza tubyihutiraho kuri nduruhande je mu rumenga burya Imana nitanga umugabo nitanga umugore burya si jewe nshaka kuvyumvira ngo no musi shaka kubikora no musi ngo bice biba burya ikintu kiba muri jewe nkaca nifuza ati ejo nshaka kuzabikora ugasanga birabaye bivanye Imana ivuga ati rero ben kigiye cyawe cyageze kuko twisunze urabona ko na Yesu yarinze ava no kwisa tarongoye suko kandi yavuze kandi ni cyara kimwe cyari cyamubuza yari kurongora ariko asiga bareba umuntu ngo arya ngo aragize iki ngo turako turavuga ati kuri iki kintu usanga rero usanga dadi ni wampaye umugabo ego bundi benshi abajya wewe niba warahawe umudadi wa dadi umugabo na dadi hari umukozi w'Imana umuvuga butumwa abikigali twahoreka guhura mu giterane no yigisha ku ijambo azabwira abantu ngo basubize iby'abandi niba warahawe umugabo na dadi subiza iby'abandi si Imana yamuguhaye niko yavuze urumva abantu hari ubuzima barimo kubamwo kubera ko banze kurekura iby'abandi bafise urumva nimba ari dadi yamuguhaye dada akamuguha ni urumva bwiye n'imbere niwe uza kuvuga ngo dadi ngo yampaye umugabo hashira ukwezi ugasanga yaguhaye wa mujama yateruye ibyuma agatangira kuguterura kugukoreraho tizi yarangiza ngo dadi byagenze uko zamureka dadi nta mugabo yoguha nawe ubwiwe nta wafise n'Imana yonyine niyo buri muntu wese yamuremeye umukwiye ari abantu benshi ari jambo nasomye ngo ntabazakogwa n'isoni ngo kireka bava mu isezerano nta mpamvu abari vama ari nta mpamvu bagenda ibyo bahuye batwara nabyo tubujya nibi by'Imana yavuze byagenze uko ari nayo mpamvu abakobwa mwe mudukurikiye canke aba mama niki ntazogira umuprofete aza akubwire ngo Imana yamugutumyeho nukuri yego benshi roko basigaye bavuga ati Imana burya ntumyi wawe ngo dukundane ngo tuzabana zamurukana babazi kandi ngo usanga ngo uwo mugore afise umugabo wiwe none no kumugira agasanga aramufise akamubwira ngo ujya mu bana su wawe ngahubwo ngo ni je wawe none abandi bakobwa nabo umuprofeta akaza ngo wowe ngo Imana ngo yakuntumyeho ngo kandi tugomba kuzabana wowe na profete mwaba profete utereta si mu mwuka ni mu mubiri niyo mpamvu jesheri wanabwira ati sheri bebe shushu a shushu be nkabimubwira ntago nazana ibyanditswe ngo duhore muri Luka ngo za Matayo ntabwo ari mu mwuka gutereta ni mu mubiri ro kuzanga Imana nginyeretse ngo dukundane ngo tuzobana zamwiruka nabo n'abadayimoni babateye canke yakubonyeho udufaranga dukeya aje kugira ngo umuhindure ubuzima ugire ikintu mufasha kemea pepo kwa jina la Yesu zamuga ati toka shitani kwa jina la Yesu Igeze Israel ariko video karaho nabonye yari umugore yariko arashima imbere novuga urushengero rw'umudadera aho ntavuze izina acavuga bati jewe nari mazi mari imyaka 6 sinibuka neza mari imyaka 6 mari 8 acavuga ati kubwa dadi Imana yarampaye n'umwana ibaze umva dadi vyitwa ko ari we nibyo mazina basigaye bashimamwe aho ni wari ukwiye gushima uko ho wovuga ngo ndashima Imana sibyo ko yakoresheje pasteur wacu yamukoresheje noneho ikamukoresha nkaba naragize urubyaro kabisa ariko ngo ndashimuye ngo naka ngo Israel ni wabinkoreye ibaze niyo mpamvu wa mugani ndabo umuriro watse aba babyeyi basigaye bibyarira abana basana baba pasteur ugo ndakubishira kuri statistique ngo nikangaza trawa ngo era masenge arakanye nabonye ngo niba ari uko akandi kantu nabonye niyo mbona ngo umugabo arimo kubaza umugore wiwe ati none kubera ko uyu mwana asa n'uyu mupanga asa n'udupangiye gatehe uwo mudamu ngaza musubiza ngo kubera ngo hari amezi menshi ngo tutishuye tutamurisha sigura ko yaciye atwara umubiri wiwe hariya baca bamukuri hizo n'ukuri kw'Imana rero iki nigiye shuti zanye mudukurikiye amaso dusenge mu ijambo ry'Imana na ibyo bintu byose turimo kwirukira pasteur nawe naco yoshobora
Ego. Ni n'abapasiteri mubona basinze. N'abapasiteri mubona babafatiye ku bagore b'abandi. Ego. N'abapasiteri mubona byagenze uko nakuriye. Muri ubwo buryo ni ukubera iki ntacoboshobora ntabyo boshobora ahubwo ni bwa buntu bw'Imana. Kandi Imana nubwo woyikorera gute ukaguruka. Igusigira akantu gatoya uzaza ureba ukavuga ati ndi umuntu ntago ndi umuntu ndacariwe. Bari nabo babibwira ibintu bitandukanye ngo inyigisho zateye zitandukanye zo tuzirinda. Umuntu azaza imbere yawe akaza yirarira ibintu byo kwirarira bidafasha. Nukaza umutega amatwi ngo umukurikire. None barirarira ngo bashoboye gukora ibiki. Ngo nije nabikoze. Niba bashoboye gukiza mu bitaro hari ibitaro byinshi genda ukiza abo bantu bakize. Sibyo? Niba ukeneye gutanga umugi nawe ubwawe nta bushobozi. Hubwo Imana yokorera muri jewe. Nkatura ijambo rizima kuri Beni rikazosohora. Ariko je nta bushobozi mfise bwo kurisohoza. Kabisa. Niyo mpamvu ijambo tubwira ngo kwigisha ni ukwacu. Ngo ariko guhindura ni ukw'Imana. Icyo jambo rirakomeye Israel. Yitwe n'abantu twohindura. Ntago byoshoboka. Bijya rero bavuga ati nibo babikoze baze bafatira kuri iryo jambo. Twebwe turigisha gusa ni ukwacu. Ariko Imana akaba ari yihindura. Ni uko ushobora kwigisha umuntu nahinduke. Nibyo. Ni nkuko nene ushobora no gusengera umuntu igihe cyo kitaragera ntatabagwe yumvikana. Nibyo ngibyo byaje ngo no gusengera ngo ukabona visa. Igihe kitaragera ntibyokunda. Ukaja muri Amerika. Nibyokunda igihe kitaragera. Kandi rero warashima igihe kigeze rero. Burya nta bintu byinshi biba by'ibitsita. Oya. Ubona bishoboka bikunda. Byose ni igihe bitabikunda. Niyo mpamvu uzogenda kwa Beni asengere. Igihe kitaragera ntibikunde. Ariko ni naja kwa ngiye ngasengere. Igihe cageze asengere bihita bikunda. Bitabyitwa rero kubera ntabizi ngo yongore Beni ntagusenga kwiwe ngaho ngo niwe ngaza asenga. Sike ni wabujya Cedric ni wasenga bigakunda. Nwavise amavuta. Kubera igihe nicari bwagere. Reka soka batagusengeye. Aho wo bisaba igihe gusa. Bisaba igihe. Niyo mpamvu umenya ubuzima wari urimo. Niba ujya mu profeta ababwira ngo muje gusengera wanje ngo ndaguhindurira ubuzima. Uraronka imodoka, uraronka inzu. Nawe wa muprofeta udukurikiye. Ngo abantu benshi baheza kuko bari no rushengero rwanje. Nawe wa muprofeta dukurikiye ubuzima bwawe ntiburahinduka nturaba nkuko ushaka kubaho. Uzarinda unapfa utarabaho nkuko ushaka kubaho. Kuko urushengero rwanje ngo ibintu usigaye bigenda neza cyane. Urusengero yabo nyine nitwo barenganya ntagara ya Kristo. Ariko urusengero rwa Kristo Yesu rujana abantu mu ijuru. Ntago bika ngo bagira abantu benshi. Ntago bakoresha ibitangaza bya fake bitari byo. Ariko mwabantu mwe mureke. Horagira umujena vango mwabagira tabibijuju mwe ngo ninde yabaroze. Ninde yabaroze. Urumva bo barimo kurogwa n'utwo tuntu no kwirarira kubusa. Munakavango jengo senge umuntu ngo ayitakira. Ngo jengo umuntu hariho no profete hano aravuga ngo uyu mwaka. Ngo umukristo mutoya azoba ari hano. Ngazoba tunze 10 million. 10 million. Ngo azoba ari mutoya wa nyuma. None umwaka mu rushengero rwiwe. None umwaka uzohera umukristo yabihanuriye aheranya amezi 6 mu nzu bagiye kumwiruka. Yani atari sana. Amezi 6 arayaheranye. Nakamodoka arafise yarakagurishije. Ariko ngo umwaka uzahera. Ngo umuntu afite makenga atunze 10 million mu bakristo bose baha. Ibaze no kuri Tuki. Afume ngare barameze kumenyesha abantu baba bifuza muri bino bihe bya nyuma. Abantu bose bakeneye gutunga, bakeneye amafaranga. Baca muri vya bindi nyene. Beni jara abantu bazabambwira mbasengere nkanga kubase. Simbasengere. Badakeneye isengesho. Ubwo bo baba bazi ngo bakeneye isengesho. Kumbe bari bakeneye ikintu bita ihumure. Ihumure babahumurize ati wowe uzoronka ibintu muri imyaka. Muyandi majambo nibyo abapasteri bateye. Umukristo wawe ashonje. Arabwira ati papa nkuko bazabita ngo daddy naraye ubusa ngiye kugwa mu bana. Nukuri. Sengera ngiye kugwa mu bana. Nashoka ikamwigeka aho zanda zabyutse. Akamwigeka aho zanda yafunze n'ibikotime ngarimwo kumusengera. Nukuri kw'Imana. Yabuze uko gusaba yabinyujije mu nzira y'isengesho. None urasengera umuntu ashonje ahage. Ya. Fata niba ufise 10 000 ati genda mufungura no munsi. Ariko
ejo ni heza nanje narashonje ariko ubu ndafungura ejo zabikora akira dimire basi muje gufungura namwe no munsi n'umuryango kabisa reko nyagwa reka nkusengere kugira ngo Imana iyahereho ifungura n'ayandi ariko gitagi aho kugira ngo twe tubanza tuyabahe Imana ibafungurira ubwo turabwira ngo yazane ngana nayo wari ufise tugusengera Imana ifungura ubwo rero n'ubusuma ahubwo kugira ngo babone ko Imana igira neza nibuse 5000 akira 5000 akarorero keza ngiye kuyasengera Imana izahezagire inzira zawe zifungura hama ni waronga na wibuka abandi nkuko wibuka abandi ariko umupasiteri ugenga gusengera ushonje afise 100000 urangije aragusengera isengesho ngo agenda Imana igutabara Imana ntiva mu ijuru ngo itabara umuntu yashizeho twebwe iducamo twebwe kugira ngo tubikore niyo mpamvu ijambo rivuga ngo nzaza mbabwire ngo naje iwawe ntambaye ntiwanyambitse naje ashonje ntiwangaburiye ni ukuvuga iyo umuntu aje ashonje ubona hari ubufasha ukeneye kumukoraho aje ashaka kugira ngo umutabare wowe ube nyine navuze ngo turi ibikoresho Imana ntizova mu ijuru ngo yambike umuntu wowe mwambike erega nawe yo kwambara agakosime kakamubera yo kwambara agakweto kakamubera ariko Imana sizomanuka ngo ibikore ahubwo twebwe irabikora kubikora mu kibanza cayo Yes, Israel kubwanje noca mvuga ati mbega kugira ngo rero tuvyitwaremwo neza kugira ngo tumenye yuko abo bantu badakorera Imana mu kuri babisha abantu ngo barakorera Imana ariko ugaca usanga mu nyuma ugiye kubikurikira ngo usanga bo bikorera ku gatwe kiwabo tuvyitware mu gute bigende gute nuvuga mu gusozera tuzikuntu twabyitwaramwe icambere ryajambo ryatubwiye ngo no kwirarira kwabo kubusa nitukaze twumva ivyo birariramwe ngo barashoboye gukora tumenye ko ari Imana ibikora ahubwo mu yandi majambo ubundi umukozi w'Imana w'ukuri ni umuntu Imana yizeye imushiraho ivuga ngo je kubera nibera mu ijuru nafise umwanya wo kuza ngo ngendagende muri aba bantu bose ndamurimwo rero azonkorera agaragaje ishusho y'ubumuntu ariko ndi muri we kugira ngo ankorere ibyo nje shaka ko akora kabisa nimba umuntu atani muwagira z'umuntu ababaye umuntu ashonje ntagire izo mpuwe hari ijambo rero bavuga ngo mugire nk'umutima ngo wari muri Kristo Yesu aba ariho tugira rindi ravuga ngo buri muntu aba urugingo rwa mugenzi wiwe beni niba babaye simite cerebra ngo numve ko bikwiye ariko ubu pasiteri asigaye yumva pasiteri mugenzi we yaguye mu ikosa canke mu caha agacongera akaje ko ahita avuga ngo yahango twari twarababwiye ngo ibintu bigira kije gihe wowe tuvuga ngo yo tibya bikoresho twari twizeye Mana ko birimo kugenda ukarira ukavuga ati Mana reba barimo kusubira muri biriye bagarure ariko uhita uvuga ngo yewe ngo none se ngo twari twarababwiye nimbona Beni agendera mu ntuza mu nzira itari nziza ni umutwaro ngize n'igikoresho ngize umutwaro wo kumusengera bishoboye twicaranye nka namwigisha kugira ngo ya Mana izamuhindure cyane gose rero ikintu gikomeye kirusha byose dukunde gusoma ijambo ry'Imana twabaye abanebwe tugisomere dufate Bibiliya dusome ariko ubu ngo ni kuwa Mungu baraza kudusomera sibyo turindira kuwa Mungu baraza kudusomera n'abafise Bibiliya ntibakizitwara ngo ziba hano mu matelefone urumva ngo nimwo biba nayo telefone umuntu arayigira akazama ari cumweru atajambo asomye kuri kw'Imana ngo baraza kumusomera ku cumweru ku cumweru rero ijambo bamusomeye bitewe n'anasengera bamusomeye rivuga ku byaha ahita yigira kuri WhatsApp agira ijambo sijyanje ryo sijyanje ariko bamusomeye hane atanga umuhezagira aravuga ati ndacaki ashaho ni sawa ngo ndacaki zoronka indege ejo nzo kuri indege nibyo rero ngo kwirarira kwabo kubusa irya jambo ryafashije kubera hari umuprofete yengeye kuvuga ngo je ngo ntimumanuka ngo je nzotunga indege aho umuprofete avuga nzotunga indege undi nawe arahaguruka aravuga ngo hano muri aya materaniro ngo harimo umuntu ngo azotunga ibimodoka bikwegana nizenya wowo mu bantu 1000 hoburamo umuntu azotunga imodoka ikwegana
niyoburamo nibyo wowe buramo gutaha niyoburamo Imana izohezagira niwe niyobura rero tuze tureka kumva kwirarira kwabo kubusa sibyo tuze tureka kubyumva ngo tubikurikire ahubwo tuze tuba hamwe twisomera ijambo ry'Imana nitumara dusenge iyo usoma ijambo ry'Imana ukanasenga bigufasha no gutandukanya iciza n'ikibi ukamenya ukuntu wakitwara kugira ngo Imana irushizeho kukugirira neza ega ineza y'Imana ntigaragara mu kwambara neza cyangwa mu kugenda mu modoka cyangwa mu kugira ibi ahubwo ineza y'Imana igaragara no kuvuga ngo ubuntu bw'Imana kuri jewe ukuntu umeze ndumva aramaze kugira ariko umuntu aramara umwaka ntiyateye imbere mu buryo bw'umwuka no mu mubiri ntaratera imbere ariko akagumaho ngo Imana yaramvuzeho ngizangirira neza burya umuntu wese avutse Imana iba yaramuvuzeho yego uzarebe umwana ari mu nda mama wamutwite inda itaravuka bayivugaho hari ubwo papa w'umwana imuvugaho hari n'abaturanyi bamuvugaho bashangazi uko kandi ujya mwana ntabazi ibintu bamuvuzeho ntabyo abazi rero no kumana nuko twebwe iyo turiho hari ibintu Imana iba yaratuvuzeho ata muntu n'umwe abizi niyo mpamvu Beni ataba yarakiranukiye Imana ariko akagenda atera imbere bitewe n'uko arimo gukora ariko iki gihe umuntu aravuga ngo Imana yambwizongirira neza agahita yicara akarambya Imana yambwiye ngo izompa visa agahita yicara umuntu niba yarambwiye visa ngo izoranirwa na passport Imana ikubwiye ikintu nawe ucushiramwo ikindi kugira ngo izoze isanga gihari cyane cyane Imana yarambwiye ngo nzokugira ukomeye nzokugirira neza nabonaga na seka imbere nkaja kunywera icayi aho ababosi baja kugira ngo abateye imbere ntangire menyane nabo arabikora uko urabyumva kubera ari ubashushiramwo kugira ngo nayo izakorera courage kandi bavuga bati ngo burya ngo iza kuduhezagira mu byo twe dukora n'amaboko yacu nibyo nizo kuguhezagira wicaye Israel aba profete barimo gukura abantu mu kazi babandi b'ibinyoma Beni akabona Beni n'umusore cyangwa umukobwa mwiza ashoboye protocole ngo wenga Imana ivuze ngo reka kari akazi ngizokubeshaho ngigushaka mu nzu yayo karoko gisanga uvize n'akazi kaguhemba ufije na benshi cyane weshejeho ngikubeshe mu nzu yayo n'ukuri kw'Imana rero bari badukurikiye ikirenze byose Yesu yarigeze kuja ku musozi gusenga abigishwa biwe bahita bikata batangira bo barasinzira aza n'umujinya mwinshi arababaza ngo nimurushe mutindana nanje n'isaha imwe n'ukuri kw'Imana icari cabiteye nuko batari babaye maso ikiro ni gihe cyo kuba maso tugasenga kugira ngo ntituje mu mosha mabi cyane gose niryo jambo numva natera bari badukurikiye kuba maso ubaye maso nta muprofeta azokubesha ibintu bitari byo cyane gose ubaye maso uzagenda ubona ivy'Imana ikugezaho utari warateguye ariko tugombe kugira iki kuba maso mu buryo bwose cyane gose nta kindi dukeneye Imana dushaka no kuba maso Yesu nakubwira ati akajushi ni gahora mwitama Israel vraiment n'umuntu twahawe n'Imana kumbure ni benshi cyane bamuronka ibiganiro bigiye bitandukanye ariko mukabura n'ijambo ry'Imana basirimara n'umusegonda umwe ariko twe twaratewe iteka muri step meje kabiri gatanu indwi turonka umuntu tudaha amafaranga we yashinyo kutwitangira ko benshi cyane ndazi twobagiye kubarondera ariko akwadutsa uburyo ariko kurundo Israel akubwira ati je kubganje nishaka gukorera Imana naho hoboneka umuntu umwe gusa akiraba canke babiri babitatu bakagira ico bafashijwe nivyo je mba natanze kuri step media mba numva yuko Imana yakoze vraiment ngize igikoresho cyayo yakombore adusubize mu maboko y'Imana ku buryo hama cyo dusubira mu yindi ndwi niza cyane tunashimira cyane abafasha aka kanya kandi iyo wumvishe ikiganiro ukumva ngo ibintu udasobanukiwe iturize wicecekere ntabyuzi ijambo ry'Imana tubwira ngo ngaho ubwenge bwacu burangirira niho ubw'Imana butangirira baba bwagusize kandi twese nitwotahura ibintu kumwe cyane gose ntibyoshoboka kuba twaje hano kuvuga ubutumwa ndanashimira cyane mwebwe ari namama navuze ati ababishoboye tuza tubashigikira muzatera imbere mugira ibikoresho kugira ngo dufashe n'abandi bose baze bagira dufasha cyane ababyumva tubashigikire nanje kusinzo buri co nkora ariko sindakivugira kuri kamera tavuga ngo yaje kwiyemera ari mu myiyamamaza
ariko ntabwo nabura erega si ngombwa ngo amamiliyoni oya n'isengesho ni ikintu gikomeye cyane n'isengesho none abafite n'uburyo bukeya yego nkabutangamo na cyane ariko mukazabona ibikoresho ku buryo umwanya wose mushakiye gukora cyane gose mugomba gukora abadukurikiye nimwebweho gukora namba Beni murakunda ibiganiro byo kandi si byiza yuko mwamara igihe mutabibona ariko ni ngombwa ko tubashigikira twe turi benshi zambona twarebwe abantu igihumbi abantu igihumbi tugiye gutanga mu buryo buke dufise benshi cyane na Beni akikora ku bundi byokora cyane byokora kandi twaba dushigikiye cyane rero turabashimira cyane kuba twaje hano kwigisha ijambo canke guhugura abantu ntituba dushaka kugira ngo muturebe tuba dushaka ko mwumva ibyo tuvuga si kugira ngo tubarese uko tuba twambaye neza nkamwe muranaturusha cyane ariko ni ukugira ngo mugire ikintu mwiza imbugita uzuyibona Beni imbugita mu kuyikarisha bazana iyindi imbugita nivyo rero ibyuma birakarishanya turimo gukarishanya numva ico woshikiriza mu biby'Imana yagushizemo uzashake Beni azabigufasha ari nimero ziriko ngaho uraza kwandikira bizogenda neza cyose uratwandikira onye Israel umuntu adakunda gutanga adresse yiwe wifuza icyo mubaza andika kuri iyo nimero ya Step Media ngaho tuzoja tumubaza Israel ko bikwiriye cyangwa ko bidakwiriye hanyuma bikagenda neza cyane yego rero tworangiza dusenga tunashimira cyane abakomeza kutwereka ko turi kumwe nabo cyane gose Yesu Kristo mu Nazareti uri Imana ikomeye urera kandi urakiranutse tugushimiye kuri uyu mwanya ushize tuvuga ibyawe ntabwo twavuze ibyo twivugishije ahubwo wowe wadutamitse ibyo tugomba kuvuga rero nyagora ku ngoma izo nizo mbaraga zawe nyinshi reka wafunguye ikiganiro amaze akanya abyumva kugira ngo umushigikire umutahuze umuhe akanya ko kuba imbere yawe ko kugusenga kugira uburyo abugwiza n'ubundi uzoba ukoze kuko uri Imana y'ubushobozi urakoze kuri Imana umvishe gusenga kwacu tuzi neza ko hari imitima igiye guhindura nubwo yaba umwe ariko uze guhabwa icubahiro urakoze kuri Imana ibyumvishe n'imizina ryawe ryera amen n'abari badukurikiye Imana ibahe umugisha twe ntabwo tuvuga nka bwa butumwa abantu basigaye bavuga ngo kora share na like komeza ngurungike abantu bose wenyene avyumva yuko yobikora yumva ko tuvyisangiza wenyene abikorire si ngombwa ngo bikore oya sitegeko turimo tudandaza ijambo ry'Imana turimo tubafasha kugira ngo muhinduke nibyo Imana ibahe umugisha ndanashimira cyane namwe ukuntu bamwambitsemwo cyane Imana ibahezagire Beni amen